Solok na inian ba malok sira ho tuhine bene bere. Amo tuk fale ho hau amo Venâncio da Costa Pereira e o programa Lia Maxoin ho Jesuíta sira. Malok sira ita tamona ba quinto domingo tempo quaresmanian e hatina 2021, domingo 21 de março 2021. Leitura stolo na bema inang Santa Creda Católica Harek Meita, a tuita rona, no a tuita medita nessa mabanita halo, no a tuita reflete pessoalmente ou familiarmente ou a moris família nian, ou a comunidade religiosa nian, nessa tuirmene. Primeira leitura, mais de Jeremias, segunda leitura, carta São Paulo emsere Hebreu sira, e terceira leitura, Evangelho São João nian, João 12, 23 to 33. Tuirmai hausele baita hotu, Evangelho São João nenia. Sira nebe ba adora e haloron festa, balo ema grego, sira ne hakbesik ba Filipe, ida nebe mahiusi Betsaida e a Galileia, o didihan bania. Nai ami hakara kare Jesus. Filipe badehan ba André, a foi em Filipe ho André hatoba Jesus. Jesus hatan basira dehan. Loron toona ato wan mane simu gloria. Tebes haudehan baimi. Trigo mustang nebe monu barai la matekari nia hela mesa. Maibe matekari nia fofulin bara. Ema nebe ha domini amoris, se lakon ni amoris ne. Ema nebe ha hewai ni amoris, i ha mundu ne, se rai hela nia bamoris rohan lai. Ema nebe servi hau, se tuir hau, no iha fating nebe hau hela, hau atan mos se hela ba. Ema nebe servi hau aman se hahinia. Orasne hau neon sala, hau se dehan los saida. Aman hadokti hau husi orasne. Lae, tang ne duni mak hau mai to orasne. Aman hahi itanaran. Liaida mai husiralehan dehan. Hau hahi tiha ona nia. No hau se hahi tang nia. E malubum bot ne behamri iha neva. Rona lia ne. No sira dehan katak ne rai taru tuida. Balon dehan anjuida makwalia vania. Jesus hatan. Laos tan hau maklia ne mosu. Mai betan imi. Ohin maktesilia ba mundo. Ohin mos magsay dunisay ona lirai mundo nenian. Wanhira ema foti hau husirai, hau se dada ema hototu mai hau. Nikuli hanesane, atu hatudo oinsa, nia sei mate. Hamawali do pensira, lia maksoi. Maluk siram. Evangelho nebe meita foi em Rona Rodão, foma ita emoção ainda nebe mak hanesan toda no itua. Bolo ita ne atenção a tu reflete klian liutan, kona ba Jesus ne sofrimento, Jesus ne terus todan, no Jesus ne mate he cruz. Jesus presente tiona, Jesus sente tiona, e a parte de ba harekatak, Jesus prepara tiona ni an espiritualmente, não humanamente. Kata botruma se acontece bania, la tuir ni hakarak, mas be tuir ni aman ni hakarak. Pontos rua importante be ita kara corona, ita kara medita, ba ita sanabe mahakarak hakalian, makhanesan tuiri mene. Jesus ihaninya conversa, kaninya diálogo, hamutuk ho, ninya discípulo sira, tambe ema balu hakarak hatenia, ema balu hakarak hasorunia. Nia discípulo sira hatobania. André, nomos Filipe, dihamba Jesus, ema hakarak hasoru o, ema buka o. Botida buka no hakarak hasoru, ne atitude da nabema, ita buka atu iha, ita buka atu manifesta. Cada tempo quaresma, tempo forte, tempo toda, mas ita ema católico fiel Jesus, ita nela lá, canessa ema católica né, makila né. O insa, ita desejo da hakarak buka no hakarak hasoru malo ho Jesus. Lá hoje é tempo quaresma. De facto, é tempo estándar. Mas particularmente é tempo quaresma e agora concentra um encontro pessoal a torrona Jesus de receber maita. E o primeiro ponto de dia mais nessa né. Trigo musa nebe monu barai la matekari ni la hela mestak, mas be matekari ni a fofulin. Ponto é importante lo se tu reflete. Kata itema a tu hetan sucesso, itema a tu hetan
presente ruma, ita ema atu hetan lucro ruma, ita ema atu hetan benefício ruma e moris, ita tem que teros. Se ita karakang ai farina, ita tem kuda ai farina. Se ita karakang fos, ita tem kuda hare. Hare musan tem que dotok, mak beli hare hun, atu hare musan ne bela fofila fale, fuan ka fofali ising na be mak bara. Colher quando há sacrifício de vida. Se está cara sucesso, ita tem sacrifício. Ita cara matene que tem halo sacrifício. E supremo sacrifício. Lá o sacrifício da gampangan nian, lá o sacrifício da murahan nian. Hakara kred buka dalan pintas, hakara kred buka dalan serena pema dalan corta. Lá sacrifício ho moris tomak, sacrifício ho antomak ba moris ne. Hana estamos inanida. Quando ni atu parto, ni tem que ler o sacrifício sira hoto, atu ne fo moris, ba moris fo unida, ne be menesticoso se ni on. Então, malo, tu uso graça ne atu ita haten halo sacrifício. Segundo ponto, Jesus continua. Ema na be hadomini moris, se laco ne moris ne. Ema na be hewai ne moris iha mundo ne, se rai hela nia, ba moris rohan lai. Ema na be servi hau, se tuir hau. No, iha fati ne be hau hela, hau atang ne mos, se hela ba. Furak tebros, maluk sila. Kata moris ne ita, sente bebê que te ona, se ita la cuidado, hanessa helade. Jesus bolo ita ni atenção fila fale kata, se ita lakon moris mundi danian, ita la habit an, ita la habilit an, ba moris mundo mundano nian, kata ita sei, iha fale moris ida nebe, maka ita nunca imagina. Ita ne só ita refier, mas ita bel hatama anba. Então maluk ita husu graça, kata ita ni moris nebe mak iha mundo ne, prepara ita. Ato hetan fali moris selo kida iha paraíso na imak soinian. Tambani rasi premete, kata ita nebe mak servi nia, la tuir nia, fating manek, fating solok, fating hakmatek eterna nia rasi ma prepara tiona. Fating hakmatek ne, ita sohetan det iha na Jesus, ba ita serve fiar no servi nia. Maluk sira, ao desejo baimi, bom domingo e seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.